الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله Ya, alhamdulillah, supatat bisarat bersama Nabi. Ini biko me magkapil me buito na si dalam dunia buito. So siya pikir so dia asal. So asal pikir TVT ano pun me kalan si me lat TVT si me tulis si me lat Arab. Yan asal mula-mula pwede si me lat TVT kaya naga na BKS ne mong naman ikinan tukod peniya magpetek ka bang naman itinin kabayan Allah subhanahu wa ta'ala. Kung si bisratin na nabiyan biyan bisratin di pasal tauhid direct bisratin pasal tauhid pasal kalabihan ng tao kaya dyan siya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisratin biro biyan haka subay pasal hajjat adang bisa bag-iman di agparatsyadan di pagkakad di asal Tuhan tim itu Allah SWT asal karu seperti kita murtad agak bisa dia asal menembahit nih asal latu nanti si kalanku itu yang pun dia yang kita Tuhan tim yang sehingga besuang manusia ini penetek ke Allah Taala samian ini amban tidak testing nih demikian bisa terus kemati bisa tuh manusia lu tulis tuh pereng ngana dengan lengan harus sampai petek ke komite. Ini dan buat ini asal adang bisa sesuai asal PJT atau apa santai pegiman tapi menambahin deh. Ubus me halan ini asal Allah Subhanahu wa taala ko itu bisa menamian mian haji teman haji dogga niya me keges sediam bania mian come demisrate vi me pelevenne mian ye haji taman haji gania ngide wande gania sebendigne gania mian upamane cuma gua minis al hajj meni bersara wajah wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dambu ajam makhluk ne dambu al ajam makhluk ne buat demisrate bisa nabian ndo pesulu si mian dambua dengan malaikat awal malaikat ada buat malaikat Allah Subhanahu wa taala kejenen mak capite bangi si Jibril alaihi salatu wassalam dan buat oras bakazari ini dan Allah Subhanahu wa taala manusia ko kita ini karena den mian bakas terbesarat ini bakas panjari si dan buat manusia ubus pi si Rasul sallallahu alaihi wasallam si anu be abisi dia lara terbesarat ini we bang ini maka akan ku pena Muhammad bang ini Islamin akan ku bang ini iman sabian kita kita orang Muslim doain ini kau hati malaikat pada pancari Allah Subhanahu wa taala manusia asok kajian manusia atau kekuasaan manusia sabian ubus kapancari sebab Allah Subhanahu wa taala ke malaikat dan kajian ko ingin kajian dan buat terbesarat bisa namian bian wa yahmilu arsy rabbika wa fawqahum yawma thamaniya Allah Subhanahu wa taala pilihan dan aras di atas ini nang malaikat dan walu si mu arasin mau beli nonton walu si malaikat erwin kana no kayo si so sehingga pada dampu ajan malaikat mau aras ni ko ate bisrat bismabian amban ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban ini tengeri din pitu si bahari ini sehingga talhan 500 tahun bangilengan. Nagwingi mga pangkop na sibatis hawaji makhluk li. Yani walau usia memo arasmian Allah Subhanahu wa taala lai diata ubus ko inge pekehjejje ng bangine melita alisamian. Si Jibril alaihi salatu wassalam sa inge hejjenen. Ko inge hejjenen. Ini na Allah Subhanahu wa taala enam hatus
ikan pepiknen. Den buah besar saya. Dan den matus pepiknen. Ubus den buah pepik, pada selamba pepiknen lei. Bang pendebella tu ana hejenen. Pepik darwaja dunya ini kelekkeban keman. Dunya ini nang kelekkeban hejenen. Na kuenge den matus pepiknen. Na kuenge pehejene de pepikan lei. Na kuenge pe bang hejje Allah mengilang den bersama. Hanggang sebagai benu TBT ne kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Daus tahu celau kiamat pitu lapis langit terek di langit. Pitu lapis langit, pitu lapis bulat. Pintek ke dunia ini qabdatuhu yaumil qiyamah. Dia tak tangan Allah Subhanahu Wa Taala dia pun penuh tangan. Dia yang penuh. Paman tadi ada pitu lapis langit pitu sa. Ku ingin eron teman kita wantan bi ada teman kita ini. Pitu lapis langit kita wantan bang ini. Itu lapis pula kira kira begini. So ibu alam yang ada ini Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu celau kiamat pegua makhluk ini. Ini antara Allah Subhanahu Wa Taala geruban penuh tangan atau geruban buat sahaja. Tapi kita hejejeti manusia. Bang ni apa ngandakan Tuhan kita bagi pakal. Gitu tebi. Bang ni apa mengesan Tuhan sikit bagi ini. Mian gay pekele tebi besar Allah besaran sahaja. Irin kerja Allah Subhanahu Wa Taala sungkan tebi Tuhan sungkan orang sana kau ada beserat tebinya manusia serupang dupang manusia game itu Allah Subhanahu Wa Taala game Tuhan kau peninti harapan atau sentuh yang sana nah kan peritek kau Allah Subhanahu Wa Taala dua kau beserat tebinya kau dia bala peritek kau sih dua pihak asal original dan semua atas tu kau hajim magkapagnapas atat ulay biar ubus tepi tu si itu keluar biar kau dia enggak maka kau ini memang asal tihuk dan DTN dan buat malaikat dia Allah Subhanahu Wa Taala Israfil kamu tak nak ini nang way na samian ini nang hinang nan teleponan samian ini si beliau dak gerak teleponan sedih si beliau Allah Subhanahu Wa Taala ini nang way nak murasil bisa antara ni duk ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Israel ini nang way na magedok nyawa si ne dembuat le Mikail magmurung rizki Allah Subhanahu Wa Taala rizki saya kene siya dok terebore dan buat mian okay malaikat hinang tikyo terebonun behenon lusi keduyan kemo tagnahin ang iya sampai bangtep kada ga bakas usa ga bakas doka la ya'sudu Allah ma amaru ma yaf'aluna ma ya'maru kan Allah Subhanahu Wa Taala malaikat ina na kan tuanin ga siya magpain kai so magwa dan buat malaikat le terebore ngantaran beliuhin bang pentuanin tiup na nagabakas dato usa ini gara terebone sedih gab kasusa nangkan ke tuan te bang sumian pinitek ka tiup original le dakan Allah Subhanahu Wa Taala samia naguto pemean hojen sikite taman hoje me tikite tibinin interesat tibinin peme ese baje do kajet asal deceptivity ene ke channel Allah Subhanahu Wa Taala deceptivity ke channel Allah Subhanahu Wa Taala no bos ene kita pitut si manusia hejjeti manusia gay pakale gay no cipandakan Allah Subhanahu Wa Taala bag maasiya iyo tabi'a miya na tinan bebetain ya tinan haram ya pinakal iyo menengkaw yung tabi'a miya haram ya pinakal iyo manung ka asibiya madatuanin haram ya pinakal iyo tabi'a miya magsinahin tabi'a miya ya pinakal iyo kemon iyo sabi ini nang wete pangandakan Tuhan sabihan pangandakan Tuhan gay pakali kita po erun hejjete manusia sabihan kuing gepe may malaikat na siya na hejjenen ga siya bakas maggai bang niya pangandakan Allah Subhanahu Wa Taala ubos ko ito binasada siya pesuno si sarata si pasal tawhid yan dan Allah Subhanahu Wa Taala ya ayyuhalladzina amanu taqullah magtamatan sa Israel o kam manusia magpercaya na manusia magkagat na manusia o kam manusia pinne magkagat lingan tu bisa tu si manusia magkagat inalingan manusia si inalingan Allah Subhanahu Wa Taala si manusia magkagat ya ayyuhalladzina amanu o kam manusia magkagat tinala o kam tujuh Tuhan manusia magkagat na tinala o ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat wattaqullah. Pagtunuso. O kam manusia magkahagat.
Di manusia in kewan ka. Di manusia o kam yayuhan bang kewan ma hilingan manusia yayuhan nas. O kam kewan manusia. Sebenarnya sih o kam manusia maghagarin. Maghagad ni kam suwit tinalo kam si Allah Subhanahu wa taala. We. Discuss ko we mali. Manusia maghagarin at tinalo si Tuhan we. Yung ko discuss din sa lain. Atin. Yung ko box. Tapos si zero sini kewan na ka. Wai magkagat pintuan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. O kam manusia magkagat tinalaw kam si Tuhan. Pasannya magkatunasa. Magkagat Begini azam. Nanasa. Sedih pesina pamani. Siapa sobok kita bisa nasa kiam. Wai magkagat na kita ni. Wai pa kita lang tinalaw. Si piyon ko na ko kawin nam. Sab. Bagaimana kita? Mati kita bisa niya. Sino pe? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Nabi bimbing. Kagat na ka. Tinalo ka sa Allah. Bimbing box, sila ka. Bimbing ko naman ka. Dua ben na ya ayyuhan nasu ittaqullah. Sabi, bangkam ya nasu kay manusia, kafir muslim kay okay kay manusia sini special. O kam manusia magkahagad tinalaw kam si Tuhan. Webe manusia yang magkagat na nagtinalaw, magkagat eh. Ito yung ganda ba? Dia manusia sendiri yang magkagat. Tinuan yang magkagat. Okay, bisa na. Hindi ba? Dahil ka, binasanan si inin, may kaya magkagat. Manusia lang, kaam kita minsawa. Alhamdulillah. O ko, hindi mo, abdo, magkagat yun. Sabi, tinalaw ko ito. Uwan sa'yo. Manusia may tinalawin. Tinaginot pangandakan Tuhan. Kaya magsambahayan. Gini magpuas, gini maghaji, gini magzakat, gini haji, gini magjikit, gini. Ini kaya masabi yan. Nang sini, minisrahin niya manusia magsambahayan. Manusia magkahakat. Manusia. Manusia magkahakat. Magkahakat, isi Tuhan kung bisrahin niya magkahakat. Sumagawa, gay tinalaw si Tuhan. Yung ko ba, ha? Natabit mo na sigaw. Magkahagat si Tuhan, sumigay tinalaw. Terus ang bisan na sin, tinalaw, magkahagat buklok ng luz ng tinalaw. Kapit na Tinalaw yung sila kita nuhot pangandakan natin tinalaw. Okay, initipin mo sinuktusin mo. Manusia, ka manusia. Kita hante, tingitip. Pamantin, ka manusia, kung itong nagtuhan si Allah Subhanahu wa ta'ala, sumagawa, ngayon ang masyat to Tuhan. Magkagat. Pagkawin ka magkagat, pagkawin ka, okay, Tuhan ko na magnamahayang. Ito na sa amin. Sumagawa, tiyo. Pagpiyo, magdragsin, magsamahayang, tiyo, magsabog na ng sabog. Naman kayo. Pagpiyo, magmasya, timaningkiw, ni unang ko, tibiyam yan. Piyo mo, no, iya, may panutan mo rin, magsamahayang, magsisikin, maghadi, sulaman pa ba naman sa amin. Iya, pangilibot ko sa amin, kasi, Nus dinakit ang amit dinakit pinakaatan niya kapag kahati beli Allah Subhanahu wa taala. O manusia magkahat tinalew kam tu Allah Subhanahu wa taala. Niya manusia magkahat sumiga tinalew. Ena kompleto. So makin netat kompleto manusia bang magkahat pe ubus tinalew ni tinalew pe. Tanda din tingka magkahagat na siya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan. Ubus tinalew si pangandakan Tuhan. Hinang ni, dok tinalew si mangalangan Tuhan tinggalan ni, jadi enangkan kita binisara wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ubus wal tantur nafsum ma qaddamat ligadi wattaqullaha magtunu-tunu. Ini hatinin bisrato ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. O kam manusia magkahagat tinalaw kamu sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Paymanun bi okam manusia. Paymanun bi ko itule. Pikir te bi ko itule. Nafsu na kita manusia le. Ma qaddamat ligad. Ini niya ne asesebi kita kan disumu. Niya ne asesebi ko misalan ko kita bito. Iya kita bi Saudi. Mole kita di Pilipinas accident as niya na SST bale kita hante bi
Nia ne luma te nia ne bolak te nia ne ine te bela isami nia ne keluman te bela. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur ukam manusia magkahagat tinala ukam si Allah subhanahu wa ta'ala. Usdok payamarun bi hina di ko pin bang nia ne keketekkan di sumugi. Sumuantag. Deman sumu. Ini sebetulnya. Suantag sumu si Allah kiamat. Bang nia ne kepin ne payamarun bi bang nia ne ke temobi atau ketekan bi atau la ide ke tinenggargat ka. Wal tanzur nafsu ma qaddamat ide tinang bin semua bersama. Ubus teke bangga kepindo pama. Bisa nulis sapin dani ada wattaqullah baik ni sapayatin samia. Wattaqullah tinalo kam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangga menia ni bangga na makipitalan pe tin bangga me temonen bangga bana me tin me kehin nga bana temonen nga bana tin sasa la kitekan ne wattaqullah tinen mula-mula hena bohun bi si sumubi yene katalo to Allah subhanahu wa ta'ala nagna start kiti man ko ito bangga bana temote bi sumu kitekan te bi sumu te bi sihatin sa Allah kiamat nagna kiti maghetinen mihat Musa samian ini binote musatan bi taqullah ini at-taqwa katalo to Allah subhanahu wa ta'ala wattaqullah ya alladzina amanu wal tanzur nafsu ma qaddamat innallaha khabirun bima ta'malun innallaha khabirun bima ta'malun sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala asal kini tauhan kedua ini kemun ini kahanan manusia khabir jadi khabirinin sobra pe amban bright sobra mentau itu magsibag akan sa khabir itu tahu kita uhan na kemun ina kikehinang bi ina istel bi ina mustan misalnya ina hinang bi maksiat kana tapok sa Allah subhanahu wa ta'ala hinang bi sa binanghap kana tapok si Allah subhanahu wa ta'ala sumegua niyan etinen angkan pendekam tinalaw to Allah subhanahu wa ta'ala supaya tinang di pangandakan din dog etinen tumalak ka pabanene pemeng sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansaw anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu dapin de kampanya. Wala takunu kalladzina nasullah ko pende manusia kapin kesed de Tuhan Rabbul Alamin. Kita sino nagad kita binin. Hap tan spending ko ni koten. So map niya na dia man kita bi pito na haja ngajak. Si pengejad mengajak sana cuma gua dibenten karena Allah subhanahu wa ta'ala besar asal dibent tadi amsui besar aktunya pitu kita ngaji dibenten karena Allah subhanahu wa ta'ala so ajak najak wala terus ini sibe lat sibe tangan samia piu petipunan petipun piu si seminar atau si ta'lim si pengiron sab kelimana semua dibenten karena Allah subhanahu wa ta'ala ini masih penting kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala pengetan masih penting kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunu kalladzina rasulullah dapin na kampanya ko yan ay manusia sedi amban kam tes ga pendet es ben de wala Tuhan desanya mangit esed Allah subhanahu wa ta'ala bangni mata ilu pinan in mata is anu teboro neke atau iled neke atau sakin neke sambian ina pinan mata so sungi si kimete Ero tesede ya ona pinan kimete memete nati nagpinan kimete Allah subhanahu wa ta'ala so bangdaro ni mate banggar niya sa parkala at yun may susi at waped sa amin gaya sa Allah subhanahu wa ta'ala iwad jahap peg isturi-isturi iwad jahap peg galolalain iwad jahap peg lengan-lenganin iwad jahap peg tuli-tulin sa amin gaya sa Tuhan Tabarala da wala takunu kalladhina rasulullah ba'da pin na kampanya ko yan manusia gaya pin na sa Tuhan Tabarala bang na pin na si manusiain Gaita sabda Allah subhanahu wa ta'ala payamantiri ko ito si bisarinin pansaw mampusan bang ni manusiain gaita sabda Allah subhanahu wa ta'ala mas labi ne yene ginhobaran din gin hinang de ine ganta ine makapujusin ito gaita sabda ginhobaran din ito gaita sabda Allah subhanahu wa ta'ala na bang sayid na manusiain sine yene gaita sabda Allah subhanahu wa ta'ala gaita sabda Allah subhanahu wa ta'ala ulaika humul fasiqun tidak manusia sedupang-dupang ni manusia Allah subhanahu wa ta'ala sida gengis sedih
genges dia haji Allah Subhanahu wa taala. Ini gunanya misalnya kita bi Allahu Akbar. Kita bersalat bersama dia. Ini bersalat hati Allah Akbarin. Allah Subhanahu wa taala pindah haji ini sahaja. Terus misalnya kita bersembahyang Allahu Akbar. Semua kita tahu bang ini sembahyang semua buan kita tahu bang ini sembahyang. Enggak kita tahu tapi ini bisa hati Allahu Akbar lihat Allah Subhanahu wa taala haji kalau haji sahaja. Tidak ya bos. Berserah kepada Allah Subhanahu wa taala haji. Semua gua pekubus kita nambahang lagi. Na yuk kebon pengiring-iring sahaja tadi. Walhasil gado hati niya guna berserah kepada Tuhan haji sahaja. Gado hati niya guna berserah kepada. Misalnya kita Allahu Akbar. Mimpi kita Allah, mimpi Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Pintu Tuhan haji. Nang lagi cerita Allah Subhanahu wa taala. Terus pegrupo kita bi Allahu Akbar. Peg dia sujud Allahu Akbar. Peg ningko Allah. Mimpi aja bisa nanti Allahu Akbar. Terus peg umur salam samin tiun. Gape umur sati dan umur berjikir ko harus samin. Peni ada peg limutin. Peni ada peg mi ada masaki. Ini guna bisa Allahu Akbar. Walhasil ini kita bisa rati mian, kita bisa rati mian. Ini manusia magkahagad sumya gua gak tinali si Allah Subhanahu wa taala. Magkahagad sumya gua gak tinali si Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini. Ubos mian mian pasal pag Tuhan tembi Tuhan yung tala matalahin ang bantala ang bantiyang matalahin sa amin. Sumya gua bisa niya tala Kuene bisaramian inna Allah khabirum bima ta'malun ya dipilitunin ko aningko ya kita bitubak ya kita lumengan-lengan sa amian silam kiringdeman silam karantaan niyan ka kende lepas si Allah Subhanahu wa taala bisan tala kita diamban matalahin ang bali. Sumagwa bisan tala bisra bagi iya gato si dunya. Bang binisra si dunya gi sigwe dalam dunya Allah Subhanahu wa taala. Sige ka sigwe come Shia, come Mu'tazila, come ano pinibasa Allah Subhanahu wa taala pasagit pito si iyan si dalam pinakakida yan basta si magsagit to manusia sa amin. Kuwing kasi kuwing pito si dunya. Bisan dia tatangan dia sa amin kung pagpina ene pito lapis langit to bulak mo din sa amin. Kero men si uwe. Kero men tangan. Kuwing pito ni din si manusia. Hanggang sabi, may lepas yan, kita muna sa amin. Dok sino baru siya may ilmu sa amin, pinda bang sa Allah Akbar, kaya kumpul, nung gano'n, tikita ko tuhanin sa amin. Ilmu yan na, asal, pinasa mo si amin, timanan, bigit yung muna yan. Diba na, sabi, kita muna ilmu, may asaya. Sirik, tujo Allah subhanahu. Sabi, itikatan bihan sa siya, gaya kita Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi, bang tu si dunya, gaya kita sibhangkan pagkastay bisara ko na sige bisamian niya oras na pagiti Tuhan tender beralamin tahu celok ya. Sabi ni sabdang buat hinang. Sino ka magkay pasama na kuwi pagkastay bisara darang intende. Sino ka magkay pasama simali. Dagaro. Sabdang buat hinang pagiti Tuhan tender beralamin sige tabi sa hinang tabi kutuni. Puasa pabengara higa ga penne. Bang biar hinang mit pagiti ko sa susi sabdang buat hinang pagkita David Tuhan dan bila sinian pagki umasak kita bila si mahal yes ng pagnod sa kinang biyan muslay pagkita Allah Subhanahu wa taala si mukmin sa namin sila ka pagkita nindam bakas tibi sarap utan tibi sarap sa amin iulu dalam sini tibi dalam menu tibi saya niya hinang neke etinen umabot darajat hinang niyan mikipeg kesua, mikipeg kita ng Allah Subhanahu wa taala kung kita sabi lang yan. Pitembuha oras, nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-qamar. Cepatan mo. Di ba kasi yung sinitin? Nagbawa na oras, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayang pendet 7 bulan. Pain na si mga sahabatin, miyan, kita ipin na bulan yan.
La tudammuna fil i'tikaf, bola din enggak dia enggak dia. Ini enggak dia dempek-dempek misalnya. Kita kelar. Pinne satarawna rabbakum iyanan kama tarawna hadzal qamar. Sumpah kita Tuhan din. Pabantuk tad sika amsal asal klaro kada ini kan dia dempek-dempek deh. Kue pinne ke pengiteli yene bulan nepe enuya. Ubus antag pinne sahabati Rasulullah antag si dalam surga. Ubus si dalam surga. Ubus kuenge pinne pengesek di surgain lai pengitahan betuhanin bang pinne tehinang di sembahayangin si subuh si maghrib. Itu ini banggapin nekam taraag bang pinitirang bisambayang ini sembayang. Itu depende. Itu sembayang lima ini ulit. Sembayang ini sembayang pajale duk sembayang ini. Itu sembayang lima ulit. Ana sinin hinang mekekite sabante mek umas dalam surga ini tagna yene sembayang. Banggayin hingan sembayang. Bangkit ng bayang sa din ang bandisabi niya si mo yan. Mula tagna pagkikitahan te. Allah subhanahu wa ta'ala pegua Allah subhanahu wa ta'ala si mu'min manusia ipun na mu'min dalam surga dalam surga sumegwa manusiain sa manin pain sa surga sa rabine sa banggay perihim sambayang. Dati banggay abang tangyan niya sambayang yene liwag tulay yene sambayang yene pardo Allah subhanahu wa ta'ala. Us pesuno si keruwe yene ko perim binem bensimumian etinen pusehin si box mian sab kaya mandekam etinen niya duwe mian kalabihan te duwe te bisi etinen kekegan tebi si waktu itu muka biar bekas kita magsandalano na bangkit lu muka ane kira ingin ten gak kita makakan kawa anu ten ubus ter kaya mo nirarapten pagdo mian bangin bikinuboy ka ane tambal ini awal si keruwe kekegan nen bangkit pas Ramadan isab etinen si waktu kita megkesua pinnerok Tuhan na rabbal alamin si waktu aja pinne megkesua si waktu megkesua na Tuhan na rabbal alamin samia walasil dembuah hinang asal klaro te bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inangti peke bang kuasain tahun pisi tahun sumegwa yene sambahayang manusia in bang bagsambahayang sababan mag-isek surga iye sa sambayang ne dok demekini sebelebele sa panglasa Allah subhanahu wa ta'ala ubos pagde dalam surga pegwa siye Tuhan rabbal alamin pegwa siye Tuhan rabbal alamin nobos akan ne nyan lai pegwa na yene manginti kita tibi sumegwa bang tuo si dunya da kitibi nyan nagduero sambayang tibi nambayang kitibi sumegwa karena ikhlas pain sa Allah subhanahu wa ta'ala bisan gay tikitetibi gay mencari tikitetibi Tuhan Yesus dunia tanda den niya dua kisah sini kisahin kisah simu Nabi Musa alaihi salatu wasalam magkisah Nabi Musa si kedua kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu may kisah pada ta'ala ikhtilaf ulama samian sumegwa sampai besar mo andanen pinabang pinna niya ina Aisyah nagpain pinne wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinne tikitay na Tuhan nen dustaan pinaya. So pag magbisar nag-ano sila si ilmu tawhid magbida-bida ano sa amin. Walhasil gay katawante ini pinte gani kita lai sumegwa itinen si pusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni enduk antara Tuhan sa amin. Luwa nagkakapag kita ro guys sumi siya na yan. Iya siya ngara ano sumi ini itin darat Allah subhanahu wa ta'ala. Sumegwa pagkita pusi kisah si Musa alaihi salatu wasalam ini meku ge kompol mai kal rabbi arini anzur ilai pintu semua asal ge kompol mai semua Nabi Musa ge kompol arab begapit tengah lumega ko pasima asal kamada sa arab panyada ta siya Tuhan rabbi arini anzur ilai papin Tuhan ko pergi ke open siya. Masa karat te keo so pergi te kaji. Masa kabaan na memang Tuhan. Pergi away kai na problema ito kung kita ko ito yung si Pilipinas
Kuito teknologiin nagkipigbisara sa amin. Di ba kasi mo? Tegye nagkipigbisara sa amin nagiti. Namusa kami ate mang nasyon nagbisara ipinte. Kato siya sabi ko pinte me. Duben suwete nagbisarahin. Me pinte me tunang-tunang tiri nakilahan sa amin. Asa pinay tao pinahihap suwalano. Hato pinahap sa beka o hapit na adenda sa amin. Magkita-kita sa amin. Namang patsuala sa amin sa kami ate na sa lote asal mo naman. Nasuiyan, gaya. Pinada mo oras pagi. Siya sa bisarahin siya magtetekele na bisaratuhanin, tekele Allah Ta'ala sa bisarahin mo sa. Damo oras pagi tiko pinagsatawan, di kami sa amin. Pintuhanin lantarani. Silmo naho, silmo meluga pinne, landuk lam migbita. Nasin pinne lantarani. Dua pende lam tarani. Sabi, lam tarani. Lan, iti lan sa ilmu lugar. Yan, gay ko pin na sigiteno, suwi niya oras na tikiteno ko. Lamin. Bang pin, lam tarani, salama gay ko tikiteno. Napilabat si lam le. Lam duklan. Namus antag pin, lam tarani, gay ko pin na tikiteno, susung tikiteno ko sa ilo kiamat. Nasiyan. Kasi yan, kapin na lantarani asas namin yung tikiteno. Sabi ko, lantarani yung kapin na tikiteno, kapin na musa. Sabi ko, walakin umtur ilal jabas, sabi ko, bisan pinasaya mami, kapin na balata, puno yan. Puno. Inaprubahan. Pag may puro mami, napipigay, basta sa, pinda ko na pag-ualay sa amin, pagkita na tapuno sa amin. Pag bayam na tapuno sa amin, gadap tikiteno Allah subhanahu wa ta'ala. Pinatikiteno. Ini tikiten pihak jasi mata ni samian sahaya pegpi samen tikiten sahaya gere TGS nekaraing kolaps na musa na 100% kolaps nagpoing GP bang barat na ni Obama peguasi GTGS nangkan GTGS samian nangkan Allah subhanahu wa ta'ala GTGS tikite to si dunya dari kita magduero suwe nang bahayang titi paharap titi bitu Allah subhanahu wa ta'ala ko isari ini Ubud rabbaka ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Pinasanin tadi ko Muhammad sallallahu tadi ko magduruwe. Sumuwa bang na dapat hawa pag niat ko sa geget erunun bangko na batas sa sikulo na ko atet kita tuan so manjari. Dan tarane gi manjari kita tuanin pa ka Allah akbar at sumuwa fa illam takun tarahu pagigit kita nuye. Nambayang kyo magibanat kyo فإنه يراك كده بang bennal bang tuhanin tikite niko sampai si harapan niko si paman niko sa harapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangkan niyan tuhan tenbi dapat dagiti duro bag tuhan tenbi bisang tikite tebi sumegwa bang sedi amban malaikat dan sabian asal ga iti bilepas sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakit ti magpayin pinain dakit ti magtuntut ilmu sa amin o elepas karna gunaning kana itining kana gana pe dati na magsambayan gana tumbas TV bayar di bongkok atau haji atau magpuasa sa amin gana tumbas TV kan gana lepas si Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakam magduruwe lagi dia magduruwe gana lepas sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sa pehel ni kita ine maksiat asal da kita magduruwe asal gayan lepas sa Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat. Jadi kita ne dalam kerendaman, dalam tapuk, dalam karantan sa amin, dahil di magdura salmasi ini, tawad siya daw kiamat ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi kumpol na bang etin ang pagkita na sa amin, bang istorya hadya sumaguwa pinne, ikra kita, isulungan na sige sa amin, i-record and file na sa amin. Paman, kung kita ka pang-akaan malaikatin kiyo, akaan tiko sa amin, biras kao, sabi, kao na masandi, no, masaw na tiyari. Ilaubihan, orasmihan, lahat miyan, sa amin, imen pagmasihat, imen pag na ibaran sa amin. Gigi tibiyatin tumapok si Allah Subhanahu wa ta'ala na po sa banbihan na gape kumawat pisi niyan hadis ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumego atian na oras tan biya taano niyan ubos na murmurahan pang paingit tibiyatin tinupikan Allah Subhanahu wa ta'ala in keteleuten bi asal an keteleuten bi ami ten asal pangpain ge gania etinen pagduruete bi ine ga dukania niyan inabinin segetne sadi aman Allah Subhanahu wa ta'ala duk bang bersegi pinatalam ban kemon maasiat etinen ini panglangan Allah Subhanahu wa ta'ala serta mati kita dalam etinen takwa dalam kataleo untuk dalam Islam tu Allah Subhanahu wa ta'ala
Hada wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.